Jadi atas songonima perbedaan itulah. Patut saya linari. Sana may tupinok perne. Bagus. Iya. Sana may tuhahang gini o puho ni peremi. Nah dia mana sudah? Nomay. Oke. Oke. Sana may tu ibe perem. Halo. Nomay. Halo. Oke. Siap-siap tidak? Abu Jalo kami kodang ngambil lawa satu uluson rejen yang baru. Mengabe? Dia muna namanya kami. Ala diceritakan rejen yang baru pon tinggal mayat Indonesia dan uruk perbinutuan. Ala yang kepada sisikion. Mengatolong maribur. Ala di paroro di bataro nanti sida. Baik kodang di paroro di bataro. Jadi soalnya mah kerajaan yang baru tersiot tuh ulus nong tata hatai nong asaha bena lau soalnya kaning huli atau kami tu pulang nami marbun nong adi pasah nasida akahata nauli tuh hamuna kerajaan yang baru nami namangi untuk kami soalnya mah kerajaan yang baru nong saha besude akan naung tahatai jala akapareda tu hamuna siang kami marga siopi itu di amang baru mah oleh itu mari tulang nami asa sahali mengalusi kami di rohana. Oh, lo. Pasat kami macam saya itu padiangan. Dia padiangan dong. Nani ari. Oh, lo. Saya matutu awang baru. Rohan ngai mahula-hula muna nani ari. Di siala di pertua ni na baru namion. Jarang do amang baru ibu kami emen merdudu waktu sesedia pion amang baru las marhamu narisi karena ibu kami musik sama sesuai congkore amang baru tuh rumah kamu ngalami akon tima hasado suluhat teh kita sasuhutun apalagi anggini ba nama norma otope mulai narahai terhululi do bonanya rilisyo alai mulati mah natulah lasrohat kucel saya kata ini tersono mah perdagangan tulah sana mah tu pinok perni opunopa jopa basangi on pami anu di soni imana kaning oputahan imanong di son di pinok perna dopu tiarma jadi apa turman rosok kangya bersama sepadosa kamu bailo rohat rapak kamu mencalosa iya, pasti kepamu. Asa
Sa tanda kita sa hasuton. Iya. Sumaho. Mulu macam ko macam lulus ruang. Iya. Foto au dong foto macam lo. Lagi di pesta orang apa? Orang Cina, orang Cina. Sambil pasonok kamu na tuh son. Orang Cina. Jadi Iya. aga masih kok matodi. Ade Fatima, assalamualaikum, waalaikumsalam. Memang tangan Ade Fatima, hai, Boleh hai bisa. juga. Besertai matu ibu tonami. Terus Iya. Iqbal, hai, hai juga bos. Sada. Ketika sada tu pasako mama. Bagi hadiahnya bos. Pangai saya bos. Iya. Lama nggak jumpa, lama nggak jumpa. Oke, baik. Aduh. Jadi yang tersoni mah natulang. Halo, di masa dua macam gondang. Kepala sare. Orang Cina. Pajama mang musiknya madogu do pasahaton. Ulos na nito piniaka natulang naon. Baik naman. Halo bang, halo juga, halo juga, halo juga. Halo juga siang. Ini berdua sehari, baru dua. Orang arong masih ugut, jadi arong. Halo juga. Cina kok gitu? Orang Cina orang hitam bang. Cina orang hitam. Isirani kami. Usma panani di Amerika belum siari. Dari siap do. Kamu sama kamu pikiran maka. Halo juga. Saya undang nih. Kamu tahu kan? Oleh hati mama. Jadi fikir doa kami. Ada yang berdasar awal itu mengaku sudah bisa tangan do tangan gorong. Oke, gaben juga. Mau dua naik, kamu nganggur. Oke, Kalau makasih. ini kamu kalau ketemu barang ini turun. Batu laman namu. Adi kita mau tulang kerja. Jadi sama teman-teman nasi roh atau nakuna basi. Nada. Sian opo pasangnya masih ada. Baru namanya usai sian opo sau. Sian orang kita kalah suku. Asal terdas kami di beremit. Opo sau, sian bilang kami opo tak bisa. Roha mama. Oke, itu betul lah. Nah, lengkap besok. Coba. Guys. Ano berdua ni sih? Nak belajar tu. Dalam bama godang na hubar tulang lau pasal ulus.
mani puli hatani ulos naong pasat kami jalan ng upiak kami to amuna. Betul so. Isi. Nga. Silaban. Mas ko bicara. Mulai aja mak. Ilo. Musi puli ami mate. Raja yang baru. Tersingot tu akan naong pasat kami to amuna. Jadi sorry Maria una kerajaan yang baru nami. Doa kay bato nami ng baru nami. Songon natin ni pasu-pasuan mana nanay pasawat nami to amuna. Asa saha masulu saha tu botean na 300 kilo dang bulan. Saat mahamuna mangulu leleng mangulu. Saat tu panggabean buhut di pasu-pasu Tuhan. Upasatan na to amuna. Boleh ate marihamu tulang nami seluhukna kahula-hula nami. Ima di salah ibu kamudo, ima eme naolo merludu. Anggia matutu di peparan ni nangon. Merludu mapanggabi perhorasat. Matutu. Di pudian ni nangon. Dok samoni nang ulos sitoro rabbe. Anggia matutu di pudian ni nangon. Sitoro pinopar masude akka pinopar ni nangon tu pudian ni arion. Akka tulang. Alam bro. Ngadebek kamu nak kaning songon ulos ni badan raja nami asal kami nian di rohan nami marsoba Tuhan muna alai arong dohatani nama Tuhan nama dokon dang sudah pulung nang susakot jadi badia dang sudah uhum alani si bayanon na susadia alani karaja nami asal rohami marsoba Tuhan muna baradema hamu asal rohami Malah raja yang bro. Nama lo nami. Asa rojo kami masoba tu hula-hula nami. Pai magodang na hopar tu si.
Berbagaju monat tulang. Marsi paturiak kita akar jadi hula-hula. Aduh dia dapat. Jadi ngasaha be opung asaha be opung las maropung polo tumpen akaning nasalah buat tabi opung berpembuati marohak. Jadi itu dia nama kaning. Nggak ada mau tapi sudah Rizbi. Oi do jadi sokoni mah dia mau katulang nabi selalu dah. Aka hula-hula nabi nang kane bola tu sokoni be nabu itar patupa. Sokon dari nabi romar sobang nang nabang udah kuil tabi ang katulang. Malah martang yang makatulang itu karena mangihudon asa gabi mana di bulan hami sidur manang pindahan nabi. Boy madiak kalau jelas ni roha nadu binggan nau jagar sianon nalau patu pohon nami asal sikopan nami masuk kata nama tua asal bagot main ada marhal tu dia kata dia robian orang semua hapu tulang nami yang kada calo songan iman ang ham pergeleng muna marga senturi na patu pohon matutu ada yang dua ratus pulih hami yang kerajaan yang baru gabe tulang unak sangat tinggal hamu tinggalan non gabe hamuna maruma gabe tulang dihita si jalo bona tulang ngarisot kaning Jakarta dohot akar bongata borunta beneta mah padiangan mah manulung terus marbun nunga herai nama anak kain bangkorau nate una kami mardu sama kakek leko oh jadi kamu musuh ke PHM kerajaan yang baru babe ratulang mana jadi soni mah kerajaan yang baru babe tulang na kaning hatamuna dinalauro hamuna lah madapoto kami maritehon aka jabar na belgaino nga di pasahatamuna nang songoni itu aka burunami paribamuna nang songoni musi aka nanyotak ni aka hami hula-hula muna dohot tutulang nami marbun nung agabi de saluhunat di hamulatehon nang songoni musi di namar soba hamuna 10 jari-jari pas 10 sadaon si majujung torudo tutu angko hatamuna rajan yang baru alai di baga seperti kianon marbunga-bunga do akka jari-jari nami asato ngomma songon nani dokon ni ima hatani nama dua Jenderal Soeharto namar hamarangi maido Jenderal Panggabean rohamu madapatok kami tangas 10 jari-jari do si majujung langsung muse hita marsiga gabi-gabian langsung ani muse marhite perbuedi akata ngapuna alani kerajaan yang baru langsung nama aka panipuli di hami nungaboy hami ujalo hami aka godang panipuli kerajaan yang baru gabi tulang jadi sangoni ma di hamuna nama lo nami nungasipul besiak kami asa husipuli hami ma baik damang ma pada mudamang disi godang si tio-tio laus disima godang hasahatan pada mama jauh kami manusia hula-hula na mga maranggi si manulang hula-hula na poso tabang si hotang si hoping siahan saluhuma hula-hula masuk berjuta
Bolorong doa tuna dalam kami sasimanulang. Doa kita nasihat tiga lingga. Doa nangurga saluran meta tulang. Lasongoni madi kita ula-ula margasian. Suap songoni angki doli nami semajunta. Doa tulang nami purba. Angki doli utagaul. Nasution. Suang songoni boru bere. Som mahita kerja nami raja dongat tubuh. Jadi songoni badi hita hula-hula persian berkasih hotang. Ala nongro gora-gora dia mengberutta. Asa Roma hita, asa tadopi gokto dojo jolina sida. Songoni bas hata saudi. Mau lihat deh. Songoni ma nang dihita hula-hula tabba nang parna saluhutna boru bere ibe bere ala nunga ro jojo ni rajanya bang boruta asa mangarede mahita Abang permusik nabi, karena hula-hula nabi yang bertempat dekat
Asa hupatakat jo sa halinay. Naparjolo nasali pajuwon tobing shopping silaban. Buasa ang bro. Muna salah ang bro. Ala nasali masuk kilos di. Ako ran. Jadi permisi mah, aku gorahot jo. Oke. Ada bertolong untuk kami macam tobing shopping silaban. Sali macam ni. Sana ni sana. Sana pertempuran ni. Irang bro. Ay nakimpe nga huralat na sa pilmasuki. Masuk baru sinungi manulang. Kaya lang bro. Asa nakimpe nga marsagda biawak ka raja namin hula-hula. Asa upatak kacu sa laydik nakaning. Manulang besi. Nga bang bro. Baru. Sana. Oke, lihat. Persiap nako. Taba. Si Hotang. Si Hoping. Baru siahan manang si Macinta. Oke, sonari kupasatan lima pertikianon tuhamuna kahula-hula nabi. Saya ini sih memulai hati bang bro. Sa kami dong. Arjolo malak kini asa manun konsep na humay kami raja nami. Kupasat kami majo tobing si Hoping silaban. Jadi saya dapat pangkoraon tubing si Hoping silaban. Oh, jadi wala tema raja ni ang boro disoro kami no ang raja ni hula-hula muna mereka si Hoping digukod do jojo muna di parsor ngodong ni naboro namin no ang dison. Hipas doa ni ro mendapat kamu jala kamu pe hipas do ak karaja ni amboro nami. Jadi naro kami nak kaning ak kamang boro adok do huti-huti ni natulang muna ima eme na wala madludui man boras permitordi asa ronon naima raja ni amboro asa madludu man hamu bang gabean madludu nang ak kaparorasan Matutulang. asa pirmen na poki bahul-bahul pasalongan Pirma to di musa luhun na pinopang ni nabaro namin julu-julu ma dalan niya kapasamutan. So di ba jo sa kami hula-hula mo si Hoping. Mau lihat pasatami mo si agulus peha langsung ma manang lolo maduhata magulus si Dejo. Ate, hula-hula namin. Kalau si Kokma bulsa kami si Koma do suruh hatta oke Terus masih kos-kos saya. aja di soni mangboru di nabari raja hitana mulari tulu maulus nang sipasaton nami tuhamu raja yang boru nami ke lang jadi hamu mangatur nang boru lihat pasama tuh tor mga di ba mo?
Tole mama lihat ma, sara ma tu anak, sara tu paupu, sara tu anak yang sana teh. Tu paupu, song ni ma tulang bawa sakabi. Gabe ang buru. Ono tulang. Rohita. Rumah ngala akang buru. Nga, ngisi. Ngisi be. Jadi songoni mah dihamu nama nami. Asal kami lulus perhitian tuh rasanya yang nami baik damang mah musik tahu banget. Setu manulang. Jadi mau lihat mah. Ano lupa lah itu. Kalau ira bergulir nubukan yang dulu, masa masih kok dia deh. Masa atas kan? Jadi urus nama. Jadi sesuai pengurus dengan. Oh, betul lah. Dulu mah siapa pernah doang urus. Jalan doa hasatan nabe, takas mah kalau doang doangnya. Oh, betul. Saya ada menurut apa itu dulu? Napa santom? Aku nggak. Baru orang Diboto nilai kom mah. Diboto nak. Diboto nilai itu. Bila Ladang gila. Pasang kom mah. Wah, ini kira-kira nggak pasti kira orang sendiri. Ada jeda bagi hadiahnya Sen, hadiah. Iya. Shopping. Si Hopping Pares. Masih orang. Si Hopping Pares. Aman so. Yes. Nggak, buang muru nggak sampai ngasih. Jadi ulas dapat dulu orang baru. Nggak ben? Jadi betul dulu ulas dapat beri nami mak. Beri nami. Lepas betul. Jadi ngapain? Ay, kondang lain.
kami tulang nami mereka berubah. Jadi asa kamu waktu itu lagi. Jadi sonari hita behados ni mata ala sesuatu menggoraja perlu mau bihita ala tulang ni hati ala na harong berbau bahasa tulang namin nak kanasingan no narkawan na kan Jadi berdua seluruh kami juga ngomong kamu babe no. Sekono ya katulang sa sitong alas maroha dibuka ni roha ya katulangi do nakaring upungi alai di konsi itong berazai mata pakai sida budari tulang bolotung nyan dibagi do tulangi na budari radi do haminya alai di konsi jaka tombok na tahatai sida budari matulang arang mati kini tulang upungi pas satu nak kapas-pasula tu habi parkir lengon nak Setiap maju orang guru. ya betul lang. Nah, ala doh dari son tulang nami, jadi naruhku lebih bagus dong kalau langsung pesahan. Halaki mak tahu mana? Oh, pasahat tulang. Boleh teman di puata di tikyon, sialan dan ulo tadi tikyon ima di pernakok ni berenam. Sonari hami ala jojo di berenam ni bangun do asarohan purba. Las doro hadis yopu di jojo di tulang marga nakaring madul lagi patoropo tulang madul lagi do maupun nakaring tuson alai molotum ta konsepian na budari yopu mungkin sonarik mangarere hami bazalosa alai konsep sida budari dung las marohana bitang yang mi maupun tu hami ang kabar gileng hombo tu hata do na budari yopu di damar tonggo raza do hami na dapat tolong murah pola perkapara namang boru na pinangido ni hula-hula kami. Sadabi kadang kan dengan rohane nunga pola dilakahot tusod di perdua ni boru ni bor. Kadang dia sekarang nama cara. Urang kami marutak kami tuna di huta alana denggantu hita mertonggora na budari. Suak songoni ma ay hamu apalagi mamuan di sondo nuain akka hula-hula na pauso manang persiap pula nama penisoddo. Wah, marohan na sinan non. Gabi Suleman non hamu madokon buah kami do tulang nami ninna. Jadi song ni mai raja nami si manulang si sanabay mahamu. Las marohan nami di balkani rohamu na inian alay wahama bayino. Sesuai tutunggo raja taro na budari. Tumpe holan nami na munai raja nami si manulang. Pasata mo tuami. Matong balgar hanami si Moliate ma yang tulang namin. Moliate ma di bedon yang baru. Jadi kami pe nunga jolo usik kun nakani tulang nami. Koi mah dos marotta tusong ni pe bedon ni amang burukta las marotta ngai si de yang baru. Oh, Moliate ma tulang. Jadi masih nak kisah kamu? Masahatan ni pacu-pacu lah tu kan itu. Pasu-pasu. Kalau sehari makan aman no pasu. Sambil satu dulu sudah no. Oh alasan nak. Pasata memang saya tu persiap nak taba. Maulaya tema raja memang boru. Mulu hami hula-hula muna persiap semerga taba di somma. Nai pasakotun pasahaton ulus sakok mahami. Tutu diperdoni na boruku na sormatun. Oh tulang. Iya gudang na di batas samu akar jadi memang boru turu mak. Alais na songono makarpiak na. Saya ada mai tibotokku doh tulekku. Siaturi. Halo. Saya ada mai tuberekku. Sinopa doh si Jonathan. Pasako mamai dihalaki berekku. Halo. Nah saya ada nai hamu mamanut tuhan namang boru. Jadi Muluon boy matura awat do ko museke juga. Alang idok kon nakin misero. Daw na perjolo nakin do pala le na mani mamaju. Oh no, apa like kumaro ibotokku. Pahopu panggoran ni. Saya ada idok si Jonathan. Tu berekku. Jadi bukan ma. Sinopa. Matong tu halakon na dua dah. Jadi na saya nai hamu mamanut tuhan namang boru. Manang tibur
Somita. Masuk. Tio anggi. Itu na. Dang jolo penok bro. Satu pita. Kamu tarik. Serenai. Itu na. Jadi butido itu doto leku aturi suaksoni nang diberek si Nova do si Jonathan nang aka tinuduhon hamu na marhamaranggi dison arong bupatu pahami songon ulus sakot ulus torok rabu dipudian ni naborkon gejang ma barita gabe gejang barita horas asa dohonok kuma songon hata pasu-pasu asa boras sipigin dito di main na bilu sa sordi binay may to atas ni pingga pasu kami mengurusi badan muna di pertuan ni naboruk nang sormaton alay amat tadi pertama mengurusi todi jala huhut mama pasu di pasu-pasu mahamu pinatiko kusur ma tutopi ni dabian manang tulia hamu mengalahkan dan mengelului dari koting ulun saya itu tongma dapotan persaulian sahat sulu sahat matubutian nunga di baik kamu ada nagok nia borkon liling mahita mangulu jale soruma hita gabian abang nama lo nami asa pasar tami ulos nagajang ulos torok rapon pada mang manaho partusi Kami manusia tu si hotang, udah enam si hotang. Setiap bijo bang boru, ana bukte dorohan sele iya dorohani akai botok kudo akalekku akaperiben ni lekku. Ala sudi bagai sana masa belum selesai sak kami. Adong dalam halaki lau mangurubi ono nama lekku hamu maka tahun le. Jadi mulai mak dia mulai ketunggangan nami namang dia pertigian Tuhan ya kak gelemu di situ nomor periban Pak Nova mulai perjodoh dohoro tatu Tuhan tak mulai manang di bunga tahun bunga nasar tua dia mulai periban nami dia roro nami di song ima di pertua nyomak di batu pohamu ada nago di pertuan na kami besok peribam mau masalah sorhanami aleh hulano panggilan nami kami akan peribam di budian ni omak tahun panggilan nami akan peribam dos rohamu akan peribam dan sudah pilopar ni omak tahun asal tubuh nol dinadengkan di budian ni omak tahun dan sorry mah atas yak kami nama rukut tusi songo sikat ni parboepir kamu lebih songonon nabo yang ni batu pahami takkan berperibam otik sosialion Sondo ina betu ima ba unang alani gudang na dia kiho pariban ada di otik na gabi tinggal hokok anggia ba tujulan narion martamiak kita tujulan narion di pudian yang mak tahu bilang di kape tu hatai ma di hong pasu pasula otik sesadia benda wo patu pahami panguribon nai manang tupat nami lasor hamang kita kamu nak hami yang homak keluar pariban ino parni mak tak jadi songon hang tadi pasama songon jakami paribamu bila tiko kuzurina tutau ini tabian dia muda sudah pilopar dia mak tahu kemudian nak tu sih yang mengalahkan saya tu sih mak nabok persaudia boleh ate mak jadi ya sobat satami baik damang ma permusik sobat satami
gabe emang bro. Jadi itu surat apa? Jadi mau lihat tema di Tuhan, mau lihat emang kita seluruhnya, amang bro. Oh lu tuh lah. Bolo tersinggung jak kau tutian di atas suri pada nak kening saraha tama ami do liga-liga ditutur nama teh. Jadi langsung wahida tu nata ina budari. Oh lu tuh lah. Bolo ulus nagancang sitorok rabu tu luma. Alaya mang bro. Kami berpanggilan mak. Alah kami noeng hula-hula neguk dope. Bodoh kami berpanggilan dengan yang bro. Oh lu tuh lah. Oh iya. Jadi saya dapat tulis foto nami. Romo itu. Romamu. Ini dia bere nami. Si Rizky. Saya dapat si Rizky do ibu tahu na persagoman. Sara mampu saya ibu tahu nilai lektor. Romamu itu. Ibu tahu nilai namion. Sara. Ibu tahu. Ini dia bere si Rizky. Oh, Sara mah. Jadi abang tu tak. Kamu tu bertu. Tu bere. Kamu tu ibu tahu nilai on. Tale, sigop kita sigop. Jadi sebenarnya abang, panggil abang. Lihat tu sehari, lihat tu, bawa situ dengan anak-anak yang dari. Jadi, aja takas lihat tong sokong pando ini nama tua. Aja dia ni nak air di sumur gancang air di border. Nunggu si gancang umur na pur nami abang. Bukan gancang umur na poso. Amang na wala nami. Kami harus kita orang pun, mana memang nomor tu sih. Di bawah seperti kenon, molo tumpe songon hidup pada buat terfoto pahami, langsung baru di badan langsung baru tondeng baru, asal si pulihami mata nabi, asal masih dapat dua batu perlingkupan ni mana dekat nama mok, amat terima taruh nomor dua, lu nahita di paroro. Mau lihat mak, seperti kenon pesat kami tu liga tutur rami. Si Hoping. Mau lihat mak, gawe masalah horas di tasalukna. Unuhata ni perbuibir nak tinaka bere kota waka burku serahata kami nak kini. Ada itu beni arung senata hata ini uderi itu gurajatta. Dulu mak ulus pasaton nami. Jipia ni uluson sara mau tu hela hoporu. Sara mau tupa hopu. Dos marwani hamu bere bawa do bere boru-boru. Macalo nasaranai. Jadi, nasi mahu dua masuk. Dos rohani hamu bere, ahadi helao do ibotona. Iya. Ngai sobe tulang. Abang permusik, saat kami ulus silas ni roh te anak pun nami on, baik kamu musik na operasi. Bisa luhuk na asa so hata pas-pasu si dohol nami siya kami hula-hula busi monang-monang asa sa men na sulu
angon-angon may mardana sa tulabuan. Di bagay sa kisederion, di pertuan di boto namion. Tok kinanama berengot ton, asa sa madihamu perhorasan, asa ugabiam mahabuak kanoposo di paso-paso Tuhan. Emma tutu. Horas jala gabi. Upasatami mamuse Siaran si Merjutak. Gabi jala horas mang buru. Gua di kita. Bapudakku. Kita pak. Gabi majalah horas molati pada Tuhan. Jadi songni mang buru tersingot bar kue pir nakaningan masih ada hata hami mang buru dah. Nganauli. Ditebak na mang buru. Dina makatai tanah tonggor aja na budari. Tulu mas pasatun nami ulos. Oh, lo tulang. Inaruhan nami ang buru pangiduan nami yan. Sada mo tuhela ng buru nami. Nauli. Sada mo tukohopu nami. Nauli. Sada nai amang buru nami mengatur hot. Jadi molo na saranay mardos ni roha ham na tulo. Saranay. Ham na tulo. Bisi mga jalo. Taruh, ala kita dulu. Boy, dos ni roha dulu. Tahu baik. Kau pusat pun baru nas mas. Kau pusat baru. Buat kamu tu sok, kau pui. Ah, itu tusok kamu tong, saya butuh hami. Patok mahita. Wei dia hela nami. Itu tusam kamu. Dia anak mi. Itu dia. Hela nami Siaran, wei dia. Itu tusok kamu, pasal dia kamu hela. Nami Siaran. Barusan itu bawa punami, dia bawa punami. Bagai macam loras atau muti di mang barusan naik persagoma matu bawa punami. Manang oh lo, tu saluhun na bawa punai na buru nami. Persagoma ala geleng do beda terbuan ni. Jadi ini masa maka punak kina ke. Manang naik sih. Baru senai emang baru mau miakon. Daw. Di saranay ma. Saranay. Senai emang baru nami mamiakon. Satu kita. 5 tulang. Nunggu be. Di songo 5 di hamu. Jadi si hama tuburuta, nunggu? Hamu mah gabi jalan horas. Jadi gabi, ngabe ngarsia turap be. Dot, masuk. Jadi songo 5 di hamu mang buru nami. Asal orang nama tua mah. Gajang main na tiang ni sopo, gajang amat tiang ni rumah. Nunga gajang umur di napuru nami, gajang mau umur guna di napuru nami yang kena poso. Batu tu. Dia mau bar musik nami. Alalaro nama hai pesantur ulos, bedang ma musik nau persiani. hula-hula namin sa luhod na. Ala di buwag kamuro na kining ima. Menolo marlubo. Ang giya matutu. Asiro hari Tuhan.
Berludu mapanggabi perhorasan di penopparniday nango dia ka anak ko tujuan tu pahon tu hatta jalau itu si di boka mulo ima ulos na gajang ulos itu rabu anggia matutu gajang barita horas gajang barita gabe di penopparniday nango ima dia ka anak kon namion tujuanon sidok boti mahami Tuhanmu saluhuna alayak kau nami Asarojo hami marsopa Tuhamu ala nang libek kamu song ulos ibadat Tuhami mangido hami Tuhamu tuk songo dia penno di haroron nami balas marohani badan las marohani natordi songo natani na jua naman dak sudah purung nang susako jadi pedia dak sudah tuhum ala ni sibaenon na susadia ala ni nami Rade mahamu asarohami manobba tu jolomuna. Gabi ang boru gabi.